free time ana kotoko etin ni wie no ena no pam etin no adako jache tino eti omo etin no adako jache wie no esa no man ko paadwa no pa da bi arman ko paadwa me anopa no wo AG okay so omo wie no ena coach no ekoto ewo offices no container project no offices no eti okoto no yes ekira no ska first nka tam na no we container mo se first nka haye supporters office maybe a coach je think like no yes but say no ho ne ye medical office sa ha na ho ne ka no ho menzo okay menzo na extension ode ne koto ona she black no good ena ono ne ka kire o mo say ono ne ka kire coach ni say this is your office medical office ena coach so mo miema no onko inside ko ba bia onko inside but ne ba ni say kire ono na say keys no mu hu anti ba bia o gina no ono ne medical office good nti no he no tie nyina ho ye medical office eti was way one ba ko san to aso eti bon visa yanko video 2 na ordinary search video 2 no second picture no eno na o kire no se ha eno ni tie na no timi se mi gina na chipe no kire se no ni tie na o so mo miema no hwe na ba no mo he key na mo ahu yanko video 2 no it's after that no ko he omo wie no okọ all the offices awa de ko jache no highway high resting room yebe show resting room ni nyina high resting room highway anyway eti omo wie no e na okọ but na metima aka jo say car na menzo use no tino we de bronia onim kromo achen yen nyinu kora mi bi da ona na twika no director of football menzo ona de twika no na stinklet chiri okay baby agina so nyina no mesa me nyina no ya haye tino so hwe a haye wi baby a changing rooms na mesa kwa na manim ya post kakra ma ya wadaroma o the changing rooms no o ka se hosa eto mum ba ko no ne me bawo no medical canada na se ne ya ko ya no se hosa no medical ka se so to mu bie tum ha o the changing rooms so antino ne sa to so opia bonti ansa na wa ba kiro no akọ wo hyiru no mu ho no ngum okay ono mo buagum to hwe a kon ayi besa marenko adwumani wo soro no a wo hwe obi a wo hwe bi adwumani wo soro no wo hwe eti change jana kakra sa besa jana kakra okay higher bontin ye beduru anu menche higher outside ye beduru enche sir yes hanu ba hwe abeka sa inside o that be special you be one way dey ba higher outside oh okay ti visa order ma besa wo se ko manenko yenko ba bia man ye adwuma no ha yes ene ye ko no eti what was it repa radio on Facebook some young dan mu ana so we place ni change room ene yes visa manenko high place ni change room ha no se like eso mo bo pento ha na ho for iPhone ha do ma wie wow change room so do ma wie de na fa papa ha enu ni high place ni I don't know resting room so high place ni resting room ene so mo ko etre ni wie a onko fie ha na wa betena good na waje wa home obo de mpa be si wa mom good eto hwe a washroom ni ni ene ya kitikiti sei na da ko da yi mi sisi wo de etena so ni mi sisi wo okay ba bi wona bi nsi ono ti but high resting room to hwe a visa man nko na nim kakra nto ko nim kakra ha ye pia no e wo so ye washroom ba gate ne ba ko ha de coach nso waje atom wo se de na suade but eye ma no be managing for now good anti enu nie ha won se visa de ba no enu nie ties ana we design we need no ties ba se o ma I don't know me kwa mi room ne ti no washroom ni ti ha no na wurum we na place ne be de omo ye tire ni wi a on betena ko sise nyuma be tire na sanama ko fie okay high resting room okay resting room good enti o fi anu a ye kwa ye kwa enim ye kwa soro no visa ye kwa ebeko ye kwa top soro no good soro no okay visa de masa ko machi tibe wi ha no wi ansa Hi. visa me wi a ha ne ye change room na coach ne kasa ne sua no enti omo mungum no okay eno mabuagum to mo ye eyi wo ho ana anti oye soro no ha no ba bia na
work an gina no once if nenka encounter esili osoro say but omo buagum ti say no uwuram say a washroom o say cheni na ne wo right saa akosi no so omo wi a light no omo ye ho adwuma no won ba bi ada no se kakraka e na konti cheni room no o se on pese e be bobo so we tia na we pia we ni da bi normal nti omo be tre seat na place ne tena so no asa da akopem ba bi ani e free ba no emum baako ha emum baako omo bie mu awie nti omo ye ho adwuma nti do hwe a adwuma fontare ne sinsen no ha de cheni room yenko so ana ha eti no visa me yenko visa Venice video na ye 4 minutes no yenko ho no yenko top top okay top ha eti so asia no yenfa ne se suru ni esuru de oma bo so wi oma bo suru nyina wi esuru de oma bo suru nyina wi okay ba bia ni wa adwuma bia ni so me ne omo ye ne se omo ye wiring ena wo so no na wiring kra no Letitia no wa ye adwuma bebre o omo so light ne nra sa part ya ohi omo so ha nyina nra anwumre omo test but aka eba gate main gate ni side no uwura mu a left and right nti me fa say aka right side no left side no mo gbe to hwe a visa me ye de ekọ video na ye 4 minutes na obi gina ho no mu a o spray omo spray enade na omo de omo aye we ni nyina no ha no soro no spray na gina soro no eti ukọ a we esoro nyina omo to tas ne fa fe bebi akwa ko to no ya akwa ko to no tas no moto no ya visa ko 4 minutes no ko na nim kakra omo si ye to ties no esoro nyina omo ato awie omo ye omo kan say touches see ye to ties a omo de ade no ayi ni fa so da be no ba wie ba omo to ties na omo timi jaba bi kakra wo ban no anase wo no ho eno ho adwuma no mo ye na contractor ne ka kire me say nyame ya dom a ono so ba wie ne ne o sa so fro ba kra che ye ainti ti bia sabre ko si ba yi de na je say yes what in self phone no ne 4 minutes no eno ne ye ko was ne ka wasem no eno ma to ties no soro nyina nti wo hwe ties no ma to pa o ma to we nti o ma ye final touches wo no ena sa side baby o ma ye final touches so right side no ho na aka o mo ye hihye light no mo so no anwumre ema be around 7:38 no ema ne ye hyiren but because say spray and spray na de no nti no omo de eya cover ni nyina ho rubber cover ni nyina ho tanwumre ni wo no omo wie no so a nyame ya do mo akina no pa okay ye de bebre atifu nyina e de nso ombe so more fire more fire ye wie ni nyina no to tas ni nyina ha no kra nya nuaye afi na me ba no what see circle 150 Holland circle omo be tema na ya wo no omo de gym center bi ba omo awakira no sa we no visa wo de man nyina so se ya ha no no e no mo de gym center wo container na chi another container wakira no ti zo hwe anu ni circle 150 Holland for circle omo de gym equipment e de break KOTOKO e ma omo de no de ekogu wonum na ya ne gi ekura no bia no na sa office we no se se no omo si coach no temporarily e wase on no de o be ma na office kakra wa wase on o main inside on no to be di kan use on kakra ba omo wie bibia project bibia wie omo ba ha no no ma be ha djuma second 50 day we no yes ti visa ma video no ko inside enko me ko inside enti omo wie a omo ba ha no ha no de nua bi ne gugu inside omo yi nua ni nyina firi no ma siesie inside nyina kama no ma chemu mienu edama stinkler one na assistant coach oba but who can say na gym center you know we mfiri enema no we eno ho sem de gunko akiro no obuso mo de beba akire but for now de on say soro nyina kwa say eno ni visa gina ho on say soro nyina say nti omo wi omo ba no no ma be soro ni nyina no ma ye bibia no ma chemu on say no musu because e gym to me chemienu coach wa ha assistant coach wa wo free ha na okosoro no na wakosia menzo football director na wakosia no osoro no na on di nkomo se bia coach no same class on director of football na say ASANTE KOTOKO football director e kwa kodi nkomo a no akosoro no
na on na kodi nkomo srom ti no ene ekoye ne ekosie no na ma yemfa we ntwa to Visa bra inside ho bia o se ho ayi no anu ene wo soro no to de ma video nko nanko ha nti we no ha ne ba be omo wie bibia ne omo ba ha no omo wie ha ne ba be stinkler office aha yes on an assistant coach no nti anu what's on here 1 2 okay aha was 3 4 was makoma 4 no one so on assistant coach ne ba be tena no on be chemu mienu no man on an assistant coach atena no for now ne ono ena ne metiti ho no ne se uzo paper ko fan form se wo pese so wo ho na ka cho se check ma me na ma fa paper bi of form on pese o mo ye swimming pool e wo sa yes ho ne hemfa na commitment ya no main inside no abon ground visa bra form bra bi ya na se carpet bi she na me hwade ho na me fa sa paper no na me hwe se yi nyina idea ne hwa azak wa ha ne hwe se aha se company aha company so obiemu a obo se ase na musu kakra ena no ba se se ni dia se mo so amami o ana obiemu amuso aha obiemu amuso wo de yanko enim na obiemu amuso kakra obo pese omo swimming pool inside but for now no ne metiti na paper na ode maame no se me check him out se do wo eyi ni nyina se wo chama se odo mo nwie project ni nwie okay ye wi a omehwe ni ahwe se so mo de nim anim di fro ba ho se mo de hye ho ne be ya se na ne ode maame bisa biem kakra na me hwa de zak wo he ne hwe se ha swimming pool hye ho na ebefa ha eti sa fa no adwane ani a e report tv or report radio on facebook or report radio on facebook ene ya chaka krasan se mo ana mo request ye de mo ka no ne ye ma mo AJ Sports Complex na o twi nyina no update bia de free ho de ma mo e project na e kan se Stanley Menzo ba no se da bi mu ntimi nya ma de we nse kwa munye empama yen nti no na egusu a ye ma update samia no besi na ye ne zak mo wuram na ha no enim sa poso dia visa be kozisi a na ya hwese pen komo na na ekoso no se swimming pool kakra bi sha ha e bie betumi afa na visa mano enkwe se mfrizi dia I don't know ntiem se dia no so bas sabe paro e wi mame se omenko wo na omoto no so no visa enko wo na yeto no so no so wo na omoto no o fa wo no so yes me fa wo no okay e bia technical issue binti o da enche bia wo no beba wo na omoto no e kire ni se no enwura wa kire kakra ba ma sisi piles omuti on so o hwa so wura de kwajachi obi animu de kwajachi eye training complex on na wura mu a right side no o ma to sa wo na akosi nsuo no mu ase on kata nsuo bi ase o ma to akosi on o de supporters na to left side no se domina be guso ama be say ne kura freezy left side no e na o mu si piles no ayi guo no bebre e blocks ni ma guo no mo si piles no kwase on na ne me pick you one of say from next month of out here ha enu okay and no there to so se blocks kwa gu ho omu sa mesi mortar no ne ma omu si piles no ti na me koto workers one blocks de guo bebre omu se block ra de enye problem am okay na me pick you one of say from next month e ko no se side say na omoto no ti me ba o sabe be bia blocks gu nyina ka AJ ansase na ka AJ ansase no ene so wana tenu ne onti da bia so pa me nko fa ho sa o ha ba bia omo ye pillars ni ni na e ko sa no abe kwa akopie kiro no se next month no se ngura kakra o kire enwura nka ho me bua da bi ba ne me sa amra bia se ho na ho na no no mo ye wo no ho na ye share kotokoro sase ko kana wo amra no ho na wo no e ba o keme sa me bia opanyini empanimfo ne gina no yes e ba sei na ye kotokoro sase no inside a kire ne nkan wo se hwe left side na me hwe okay right side nka ho wa ba bia yini si won pillar ni si won si bia we ni si what's pillar bi ni ai blocks ni si won ho a kire ne kotokoro sase ha no na me person confirm good ti we ni good ti free say ba left side ni nyina no okay ti ba bia mo tu am na no ho na pillars o mu sisi o mu to won afa na me pick you ho no say from next month going menzo ni stinkler se unni bibia di o adekwaja che a ye ma wuram emema ma ba kujina
chiri onum baabi gate na say kwa ba ko pie gate na no na de haya na bi jina sa ha de wo jina wo hu hwi o ha de nwura mu mo ja nwura no chiri no wo fa ho no nwura mu adwuma efo ye adwuma okay na ba be so mu okay entinu gate na no no baabi a eye circuits for no di kan to and right side on and the honum e de ba gate na nti wo hia e na ekosi ya ba ko pie main gate no aha main gate ni eti wo nwura mu say a ofa so won enu ni enu na ekono tu wura mu akopie main gate na ti efi next month ekono aji ko chiri makwan so aba mema ba betina gate na no se minu se se ye benya de bi maka cho se dawodi ye bia cho ma ko chiri pesa de no good eti se gate na no no on betutu hanom no ba mu wie kura na on so what to right side no left side no what to omoto amusi pillars ye ma obi enwuram gem emema ba be gina wono of uhri ufa enwuram musi ene yesa me brebe no mo bi enwubi uye training anase o munye training kwa ne obi training obi enwuram even kura no pene me pick you on say si enye training kura na ebe den so be fa inside wono makwa ko bi bia se training kwa nkoso dia wo kopede ena nem sa pick you on say Dr. KK Sapodana no we in office complex no omo ye nyomo ye nyina wi a omo ma contractor ni value aba behwe se dan amre ana nyemre ye betima buogu me ko wa chaba last time ko ne na nyemre saa o na me hwe na asa emre kakra ba me de me nya contractor me nya technical ti ye de ni hwa ye be disconjoy na office no to woni nyina wi a omo ba office abehwe no mama ya be value se bia emra na nyemre se nyemre a adwuma be no be ya to aso o betima wie animanimu yama ho so be office complex eno woni man good mate ye nyame ye wie nyina no ma me na Mr. Che on e foreman no o wade ko ja chemin wa bo on ne mrant na bo adwuma pa o mane mete o kwa de we a yes we se se adwuma pa de o ya o kwa de we o no so se o repair ba ho yes memmo ma pa na baba no omunso security adwuma no mo ye kama contractor na Mr. Che no baby on ye foreman contractor na fen osebunsu okay contractor yes Nesbon yes and a foreman and two Nesbon ni the company ni the company no but yes obo Nesbon na say Wisdom Villa contractor ni din Nesbon na say Wisdom Villa omo bo adwuma pa Joseph Osebunsu Nesbon on ye main contractor no Joseph Osebunsu main contractor Nesbon anase Wisdom Villa ena you know foreman no Mr. Che obo adwuma o kapi okọ hono mo a visa de soro beto hono omo so mbae no enu wa mantimpo e ena o ma adwuma Joseph also free say the swimming pool was the original plan. There's a lot just like a home biana. I'm saying that count. First, and I have time neck. Okay, but they say no. As on office only sir. Hand tenu ni he. Esro. Tax pa ni ato sro sa no. Container so na ato tax zero. I sro. Ne sro ni. Ai tax ni. Wow. It's where gate na no. High o ma modo ina so penti we ni so. Okay. Kapi mede nyame jam sabe me na wase na wabo adwuma muni adwuma ntia fe na besa